Namukele ngenzakwethu kuyona-ke i-channel lana-ke kuthiwa amaphoyisa KwaZulu-Natal abopheke indoda laphana-ke esayidini Ham eThekwini-ke bathe mabeyixina ngemibuzo-ke ixinwa yiwona amaphoyisa ukuthi-ke izithathephi izinhlamvu ibe eseyibayisa-ke emzini-ke yomntakabani-ke eZinkwazi Beach kanti-ke kuzofike-ke kutholwe inqwaba yezibhamu so nezinhlamvu. So bafowethu baningi abantu abakhomentile regarding lolu daba ukuthi kuningi okusamele kudilwe nakho la eNingizimu Afrika, but then ngingezwa kuwe-ke wena ukuthi luthini-ke umbono wakho mayelana nalo lolu daba kuyona-ke i-comment section ngezansi. Danko.